nawe ujya uhura n'ikibazo cya interineti? Ese hari ubwo interineti igushirana ariko gukoresha interineti bikanga? Nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, ndakwereka indi VPN tugiye kwikoreshereza ikaduha megabayiti zihoraho. Iyi VPN itanga megabayiti zihoraho, ushobora kuba wanayikoresha ushobora no kuba wayikoresha ukwezi uri gukoresha interineti, gusa nayo igira megabayiti nyine igena ku munsi. Iyi video igamije kwigisha ibijyanye na VPN, igiye kwereka uburyo usetinga iyi VPN ukajya wibonera interineti. Muri iki gihe turimo interineti yarahenze, igura 5,000, hari abagura 5,000, hari abagura 3,000, hari abagura n'ibihumbi 10, biterwa na interineti yari yose. Gusa hari n'ubwo uba waguze interineti umuntu abizi wemerewe njiga imwe ku munsi ugasanga irashize. Mu gihe yashize wajya uhita ukonegita iyi VPN ubundi ukibonera interineti. YouTube channel rero nk'ibisanzwe aracyari Uzziel Tech Media. We mushasha ndakwinginze kanda subscribe, ukande like, ukande share ndetse na comment. Murabizi igitekerezo cyanyiganizi aho bisangwa ni muri comment. Guys, kanda subscribe nta gishoro bigusabye, ndakwinginze kanda subscribe niba iyi video yaba yagushimishije. Tujya tubibabwira ngo mujye mukanda subscribe mukagira ngo wenda ni ibindi bindi, ariko abari kugira ngo tuzamure umuryango mugari wa Uzziel Tech Media kugira ngo turebe ngo natwe twagera ku iterambere mu bikorwa byacu. Murabizi YouTube channel hanyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye, twigisha uburyo wabyaza interineti umusaruro mu buryo bwa online business, twigisha uburyo wakoresha VPN ukabona interineti, twigisha ibintu byinshi, uburyo ushobora kugarura telefone yawe yibwe. Ni byinshi mu video yose nagiye nyakoraho, wagenda niba uri na mushasha kuri YouTube channel izo video zose wagenda uzibona. Rero muri iyi video ngiye kubereka uburyo ugiye gukonegita interineti, gusa setting ubanza ufungura kugira ngo iyi VPN ikore ujye wibonera interineti. Education twatangiye rero, gusa guys wowe usanzwe wibuke ku liking video, wibuke gukanda subscribe. Igitekerezo cyanyuganizaho bisangwa murahazi ni muri comment, kandi niba byakunze jya usiga wanditse muri comment ati byakunze, urakoze, byakunze. Icyo urakora weho nta kindi, uraza muri telefone yawe nk'ibisanzwe, ndagira ngo kuri step by step. Uraza muri telefone yawe nk'ibisanzwe, uze hano muri Play Store. Play Store ni urubuga rwagenwe, ni urubuga rwabigenewe dushakiraho izindi mbuga rucururizwaho izindi mbuga. Uraza hano muri search yawe, ngo kuri step by step. Uraza hano muri search yawe, ngo kuri step by step. Hano muri search yawe usacinge application yitwa usacinge 1 free VPN. Usacinga 1 free VPN. Urabona ko haje nyinshi, ariko wowe uraza urebe iyi ngiyi yanditseho logo imeze ukunguku. Ndakeka murayibona, iyi ngiyi imeze logo imeze ukunguku. Guys, mwibutse gukanda subscribe rwose, ndakwinginze kanda subscribe. Ukimara rero kuyikandaho, ukimara gukanda kuri iyi internet application, uraza ukanda hano handitse install. Urakanda hano handitse install. Ukimara kuyinstalla iraba open. Ukimara kuba open urayikandaho, ndagira ngo kuri step by step. Ukimara kuyikandaho urareguka kuri iyi page imeze ukunguku, uraza hano iraba imeze ukunguku page yawe. Uraza hano uyikonegite. Iyi ngiyi ikora kuri simukadi zose ushaka, simukadi yose ushaka irakora, haba ari 4G, Airtel, MTN, simukadi yari yose iyi VPN irakora. Guys, urakanda hano update. Urabona ko update yabaye available. Uraza ukimara kugera kuri page imeze kunguku, ujajuza buri munsi ujajuza ukande mwa kino kiziga cyo hagati. Uzazuza ukande mwa kino kiziga cyo hagati, nigira ngo kuri step by step
ukandemo gutya, niba icyatsi ijaje iraba yahise iba connected. Guys, iyi VPN irakora, urabona ko yabaye connected, turabona ko mega zitangiye gukora nkuko muri kubibona kuri iyi page yanyu imeze uku nguku. Guys rero murabizi mbazanira ibintu byiza cyane. Iyi video niba igushimisha, niba ubikoze bigakunda, byandike muri comment ngo byakunze. Niba ubikoze bigakunda, byandika muri comment ngo byakunze. Ndabizi neza birakunda, nababandi mujya mubesha mwabikoze ngo biranga, nuko mudakurikira step umuntu aba yakurikije ngo abikore. Hari ukuntu muhita mwihutisha video ugasanga ibyo umuntu yakoze ntabwo ari byo byakoze, ntabwo ari byo mwakoze. Niba ubikoze bigakunda guys, ndakwingiza niba ubikoze bigakunda, kanda subscribe, kanda like kuri video, wandike muri comment ngo byakunze, unayisharinga inshuti yawe uzi neza ko ishaka kwikoreshereza internet. Turabona ko hano hejuru bigaragara yuko gukoresha VPN hagiye akamenyetso. Reka nze nkwereke uburyo uyihagarika. Ushaka kuyihagarika nanone kugira idashira vuba, uraza ugakanda mono stop, ugakanda yes. Urabona yabaye no connected gutya, ntabwo biri gukora, ikora iyo iri mu bara ry'icyatsi gutya. Uba wayihagaritse ukaza ukayongera ukayihagarikura isaha yose ubishakiye, ukongera ukaza ukayihagarikura, bityo rero ugatangira ukikoreshereza internet idasaba igishoro. Iyi VPN iri kubikora hano mu Rwanda, nawe waba umwe mu bayikoresha ukibonera internet nta gishoro bigusabye. Guys rero nk'ibisanzwe yari Uzziel Tech Media, nanshoreje video y'uyu munsi. Imana ikomeze ibarinde, ibaho umugisha, by'umwihariko umuntu wakanze subscribe kuri YouTube imukubire kabiri, umuntu wakanze like, umuntu ujya unansharinga imukubire kabiri. Nanshoreje video, mutazacikwa na video z'ubutaha. Yari Uzziel Tech Media, ndabakunda cyane, bye bye.